maudhukumi masilikali na indi pia mauvonge manenganitwe ithanguni ni mauvu makonetie wanangiko ula kana ukuno wa mbua mbingi ula ila yende kuwa bandhi ya Kenya na muno kuya ngalikoni ya ilovi undu andu machito ni thayu na mali ikanange kana pia ende ilovi ukethila mbua ni mbingi kiguki kila bandu. Mauvu wange manenganitwe ndini wethanguyi ya The Daily Nation indi ni mauvu makonetie kila kieke mwaka ni wangilile miongweli na muonza mbe wa mundu ikibaki ndi kuisa kunengelelwe kana kuisa kutamu kwa toemo sindi wa ebindane yukwa kuna wakura. Mauvu wange manenganitwe ni mauvu makonetie ulusani indi unduma nombela kana City Hall ikona na kwithiwa extort kana ikiosa mbesa kuma kula kwi enendi ndini wa maudhukumi mekibathukanyo na indi maudhukumi ya metwaigwa ute na miao. Tuambililie ithanguni ya Kelly ya The Daily Nation. Indi ni mauvu makonetie undu ila mbua mbingi yuwie ngalikoni ya ilovi undu yetio kuno kwi kalina indi bakonitwe visa wa andu amwe indi makinangite kiguki bitite kingi muno makwatanite moko ne maumichi ya tu bena tumora tubitite twisilite nthini wa kigu kingi na indi kwituka kana mthanane wa thandatu wiyo mbua mbingi barely a week kana wiki omwe itina wa mbua mbingi ila ya wita mthanane wa katano kuwa na kwa andu aingi kwa isia mathayo bo angi maka displace wa kana makabatangwa kula meka la misini yo na indi kiu indi chatuma mundu President William Ruto atuma multi agency emergency team nikenda iende indi iketane andu asukuma ukuno nusu wambua na indi wituka kana mbuesu after ukuno wambuesu notumie pia kundu kwingi kwithiwa kwina floods tangalikoni sia Parklands ngalikoni sia CBD kana katikati wa musi wa ilobi ngalikoni sia Gong Road bakupena bandu bekwitwa Ngando area pia ngalikoni sia Lower Kabete ngalikoni sia Kibera ngalikoni sia Kelemani na South B Kawangware Langata Lavington kuya ngalikoni sia Isili na pia ngalikoni sia Riruta ni kati wa Isila ikonikie muno ne mbua mbingela yuwie mthanane wa thandatu na pia ela yawite ngalikoni sia kana chumwa kibitu kwa na mubea wa Red Cross usula wuto wa Nairobi River nola ukutwa wa Ngong River ni na overflood ya kana kiuni kina usuye chapituka balacha ilite kwithiwa kibituka mthanani wa mbua mbingi ela ya wite mthanani wa thandatu na indi kiuni kitumie indi mambelelia rescue operations kana indi matambia makwitana Kenya alama kunikite ni kigukiu kwituka kana mainiba andu 13 ni mana itaniwe kana ni mana silile rescue kumana na floods isu siende kuya ngalikoni seilobi na ende kwituka kana andu ange 11 ni manethi to indi mane to indi okay twasia no kukunika na mbuesu ngalikoni sia Bunyala Road market ni wane mbuesu mbingi na ndo na moni manesile ndini wa rescue process isu President William Ruto ainene ambuesu ni waisie asambue mbingi yende bandhi ya Kenya ne affect several parts kana isi imwesi ande ya Kenya ni yende na kwikia mathayu ma Kenya aingi na mesiyo na pia kula mekala meisio ni minene na indi asa kwa na mesilia make pena families na communities mbingi ila siethitwe indi si affected lakini ne waise kana nimekwendea kuatiania na andwasu nikenda maikethie nimekalo suvione mauvo asuma konetie mbua mbingi meithanguni ya Kelly ne thanguni ya katatu na indi benela trail kana pia undu maundu manethiwe ma disaster nundu ambuesu asa at least andu 13 ni manethiwe me rescued kwa tuka kwa na National Police Service ikuo 66 kana andu miongo thandatu ni maminite kwa sia mathayo mo thini wandu a miongo thandatu ata 50 inai aume akana na twana na indi ngaliko ni sei lobi andola mana tiwe ni thayo ni ando 33 ngaliko ni ya Eastern panai na fatalities 18 ngaliko ni sia Rift Valley panai ando Nyanza ni ana Coast andwele na ngaliko ni sia Central kuineno kuno mwingine panai mundu umwe lakini ono uyobo mesie mbewa ngili ile
across the country kana paandhi ya Kenya indi metuika nema na displace we paiba andu bato na kuikala OU na nge silikali ya isi jina mubango wa kuatia andu asu kuikithia kana me usuvione tusisi ende na waithanguni ya kana public service politics rife with fake papers na ende kuituka kana pena andu amathuku manthi ni wa silikali kana nthi wa mawisi amwe na ende kuituka na matumiye fake papers kana mathangu ala matailite make ngana mathangu ona pia ngalikone cia politics uketha mundu ni wa fake mathangu make forge na atwa na oswa atuika munene kana atuika mheshimiwa ngalikone cia politics na ende penando fulani maneki wembini nundu wa kwithwa mena fake kana forged certificates na pia documents na ende thanguni ye ya the Daily Nation ni nenganite andu kadhaa wambe eto Caroline Sabiri Manyange o you know kutuika to manager for boundaries delimitation mubeani wa IEBC na indi tuka kana ekiwe ndini nundu wa kwithiwa ena forged Master of Arts kana population studies degree certificate pena Charles Ekai katikati wa andu angi aingi alaindi mandikitwe ndini wethangu ye Ekai etuika kana atumiye fake Bachelor of Science and Information Technology degree to land kana ende akwate mwanya wa deputy director na resource mobilization ndene watu kana county kana silikali ya Turkana nenganete andu aingipa ende kwa kube nenganete undu andu matumete mathangu fake kana maka forge mabalua moma skulu nikenda matono ukwata positions imwe ndini wa silikali kana ona mawio o amwe ndini wa ndi ya Kenya mawasi methanguni ya kana na ya katano ithanguni ya thandatu indi ni movo makonete legislators kana indi ayumbe ni maise kana debts kana alama mathie mubea wa IBC ala ni 4.2 billion mata ibetwe ni matona ku affect kura ile ikethiwa ikunwa mwakani wa 2027 na indi measia kana Kibwezi West MP mundu mwengi mutuse katikati ya wiki ile pena taxpayers 402 ni mana save we 402 million na ende asia I urge that to be given more time to reduce that further kana be andomata itwe taxpayers asu kulia kedha mathie ani molangwa before 2027 nikenda withe bindane yu ya kura ya bika ende akenya makedha matoma kuna kura batena mathina maingi kana process usu ithile ndina kuswa ithanguni ya muonza ende bena maobo makonete atwai kana motorists alama thukuma paya taunini wa Ilobi ende ni ma complain kwitha maibite fines mbingi na ende meisi kwa onala maiba watimo malite kwitha makibwa na memeta mysterious figures na ende metuka kana sikaliasu ngalio kana kama utaka kukaa kwato mamea your car they tell you has been taken by Kanjo nima kwa tangali yaku nima kwetia some fine nende maikuwa ngali yaku ya kwa tonema usama kanzo na ende oyesa ku end up with tembesa mbingi oyende na kumanda ngali yaku na ende pia edhanguni ya muonza bena maboma konete mabisa ma polisi kwethiwa ende maimanda na some top officials nundu wa kwethiwa bena ila maundu fulani makonete masibitali baadhi ya Kenya na ende memamanda nikenda withe ni mamanda uwo ula wendeye to sisi ithanguni ya nana ende ni maboma konete foreign affairs cabinet secretary Mundu Musalia Mudavadi kwatiwa kwethiwa akinena na Russian counterpart kana ende munyanya wa kuyanga likone sia Russia indi kukonia maundu amwe alama ende yekuya mubyani wa Ukraine na pia maundu angi ukwitha akinena ni sia nundu akenya makatise kwitha makirecruit wa mathitwe mawe ya Russia na maidi indi kulikwa ndeni wakao ula wende yekuya ngalikone sia Ukraine na indi nuku expect wakana nuku ekwatiwa pia kwitha kesukumea a safe and orderly process kana inde nzia sina umelu na nzia nzoveku sia akenya kwitha makiuso sia mawea wethe inde baibu hata bena vichochoro wenda wea kuyande ya Ukraine kana Russia inde uketha utona ukwata wiyosu utekwisila nzia mbingi kana nzia sia ulusani na inde tesise katuniketha ngo yeni kanda oko kube pia tokunikile ithangu ya The Standard katuniketha ngo ye kasoletwe mundu momo ukwete ebuku inene na ebuku yuni ya
kala papo na yandikitwe Cotu Power, how to get another term. Mutumia su ekete suti akwete buku yinene yandikitwe Cotu Power na inde yikasolwa mundu ume wabu na yikaandikwa how to get another term na inde mauvo wasu ni mama nenganetwe idhangune ya The Daily Nation kati wa mauvo angina indi tunaminukililia mundu President William Ruto kuya ngalikoni sia Hell's Gate Naivasha kula kwende safari rally na indi akunitwe bau ena team isu ya andwa suku ya Naivasha yale ilayi na andwa sumedhiawa makonetwe ndi nipena andu ta muonzo indi kunitwe visa na mobau na indi movo wasu no wese isio wakwate evinda tisise na wethangu ya The Standard naku ya uthi wethangu ye wandikitwe indi movo kana under fire na baka solwa pandikitwe caption imwe yaete the judiciary kana ebinda yimwe judiciary kana mubea ulainde wa miyao ni watuika kwitha we fiercely independent kana watu yasia maundu ute usisi angali kwemwe indi umundi kana ni ebinda ne yu ya before enactment kana kakubetithio kwa katiba ka 2010 ituka kana oyu yi katikati wa crossboards kana inde be maundu fulani as critics accuse kana inde be andu ameme ku accuse kwithiwa yina uthukumi ukweke yangalikoni ya executive pauta nene ya independent lakini oyu yetuika kana ni kuthukuma yeke yangalikoni ya executive na inde yetuika kana yina pattern ya controversial rulings kana inde ni wosiliwa makwani ni kutuika kana bena makwani amwe yithitwe ikisila undu itailite kusila bena ignored court orders ukethela ndi kwatia court order undu bailite na pia process ya kutransfer judge kuma koti umwe ngina koti ungi andu measa kiuni kitumite indi makwani mmesa kusilwa kwa ibinda viasa na indi pe bwadi mamita dinovo iweto ni Patricia Buyeshe Angeya ulani legal scholar kuyanga likone isia Kabarak University kana ila judge wa umakotini umwe atambete kunenga ne delivery ni judgment ailite kana athi mundu ungi oka kusucceed kwani yu alite kwambia zero na yu nundu maybe kwani yeye no kothela na judge usu ni wabetangwa kotini kana ni wakwa transfer ulokuka pandu bose lele balaje ambia zero tamizo mekwita dinovo na ende yu yetwika nicho kitumi bethe itobe na makwani maingi na ebinda ye kubeya kusila makwani maingi nundu ketha yambewa zero ekaba la yambelelie ende ebinda yinge kana ebinda yasane yetumika kuminukililia makwani asu. Page number 2 ya The Standard indi kunenga netwe movo makonete SHA na indi kuituika mubeosu wa SHA wioneka tonenga nekana to kuandika wea communities ile baadhi ya Kenya kuituika kana katikati wa the shortlisted candidates ana ni yana yemwene 13 61 kati wa 116 moso etokuma kwe communities ile community ya Somali na community ya Kalenjin kuituka kana kwe mbaye imwe ilani Teso, Samburu na Masai ona maina yandikanthini wa shortlist esu ya hiring ya athukumi masha na indi atondo nini na kuelesia the positions ila inaibo sina 116 61 manengwa mbaye ile ilani Somali na Kalenjin na indi kuituika 815 kana pena miana kana be andu mekwenda kuandikwa mailite kuandikwa mubango ni wa SHA alani 815 na indi bena Ndong Evans ulani constitutional lawyer yasia ethiwa mbaye imwe yosa a third half or 2/3 of the appointments then the principle of diversity is clearly violated kana yasia the one by isu ile nesi kosa a third ya ndola mailite kwithiwa mayosa then uthasio kana aki ya kwithiwa bene la diversity ya kuandika thukumi thini ya mubango wa SHA ni either violated kana indi ndina ati ya mea undu violate Idangune ya kelebe na maovo makonetie Dr. Job Obwaka na ende kuituka kana nuku isa ikala muthenya wake kana utuku wa katatu nthini under police custody kana ungua twase cell
nondo akwithiwa indi anekiwe dramatic arrest muthanani wa katano kwa cha na indi kwituka kana ena miaka 33 kwa ibinda yimwe kana Nairobi Hospital member board member etuka kana nekiwe mbini baya NSSF bunza wa NSSF ngaliko ni sia ilobi balona endete kuona wau naende kuyasia kana witnesses measia kana DCI manokie nangali ya Subaru mamosa ndane tikiliona kupaka ngali yake anosibu alikuwa ngali ni su na simu yake ya bogwa na kiucha tuma musi wake withiwa into panic nundu wako senga nde simu yake teulika nende twituka anekiwe mbini nundu wakwitha yitwa falsifying the register of members of a savings kana kwitha ende banena mao pena ubungu fulani unatumia ende kutwa yesi andeni wa uthukumi wake na ende anosiwe nikenda investigation itwa iwe undu violate ithangu ni ya katatu ende ni movo makonete musumo kwito wake hika unenganitwa ukewa undu ende methiwe matona kukwata kitheka kiki kwitwa KR na ende kwituka kana farm imwe ila yambewe kana yambesho kuthukuma mwakani wa 2023 mwe wa kele nina sikuye 45 lease kana ikwani yuye thito yibo kwa miaka 45 na kitheka kiu kibaya bakube wa State House na indi nimanenganite undu mususu unesie kukwata kitheka kiu na indi bena ikundi yekwitwa Crown Freight Solutions Limited bituka kana niyende na kwaka a multi-billion shillings hotel ndini wa kitheka kiu kibakube na State House na indi movo asu numethila ithanguni ya katatu atosisie ithanguni ya kana ende be mavo maite is it a routine or a penalty na ende mavo ama konanite nange wanini na kuelesia ikonete usidi wa makwani na ende betuka kana majudge ainge ala ende methitwe makinengane adverse rulings kukonia the state have been transferred kana ende ukethila alama mautui katamea unengane ugo ni makonetwe ma transfer mainge na ende judiciary ni athingilila kana redeployment kana masia imekulia ikindu kicha mundu one kata wa unyotwi kana ende was ikwani akonanywa na rulings fulani I transfer wa ikiuni cho kitu kite ni routine kana ni penalty kana as in mundu etha aine wa penalty nundu wa kunengane some rulings kana isuiti kito no routine wanengane some rulings ukanewa penalty kana itukite no routine ya muthemba na indi Patricia Buyeshe undu netha ndikuelesea hii aeleza kiduki akulia hii ila judge wanengwa transfer it results kana keke tuma pedwa na delayed justice for many litigants kana ndo alama ende metelete rulings ya koti na ende kakulia akasia andosumethia metelete rulings isu kana ende ikwani yoyo silwe for so many years na ende la judge wa otondo na kwelesea wanengwa transfer athibandu bange nimetha metelete mesokwata justice for so long. Okay, ithangu nyo ya kana indi be andu mekwetwa pene ukwonenganitwa petitioners indi ala amaende yena kukolia koti weko nengane premature rulings. Twise thangu ya katano indi naone maovo makonete more floods live trail kana indi ukuno wambwela yende kuwa kana yethitwe ikiwa kuma last week on Friday na pia Saturday ne ya wiyo na indi kuituka kana every rains isuse wiyo on Saturday matsani mo tuko yuni yeti fresh floods in parts of Nairobi capital city isimwe sieba yanga likone ya ilovi ekaila ekalo kuno waye nabu Friday ya twase sumwa kana chumwa kimwe kebetu yuwe Saturday ni yeti fresh floods na ende mubia wa National Police Service waise kana niwambe ye etambia kana eseso ya ku rescue Kenya alama konekete nambua esupe na mumaniwa mo kwetwa Nicole Anyango ni mumaniwa wa kimanisho cha UON kana University of Nairobi. I said when I stepped down from my bed the room was already full of dirty flood water. It was terrifying. Kana ya samza no mwana unamukie na yuma kitandani kwake thila
mbua yuwie kigo kinge cha uswa baurumune yake na ndi kigo kinda kiko kinge na asya kwake undusu unayewosenya muno mobwasu methanguni ya katano ya The Standard tusise nawe ethanguni ya thandatu kuituka kana State House ballooning budget expose the 10-point agenda lie budget ila yende na kwingi bamuno ya manene ya State House ni kutuika kanai nundu wa budget isunene the 10-point agenda remain kwithiwa nitobungu mavwasu methangune ya thandatu ithangune ya muonza indi movo makonete andikitwe skewed agenda as Mudavadi visits Moscow. Okay, ni movo makonete 1,000 Kenyans kana Kenya indi ala mekwisilio kana mekuyanga likoni ya Russia ndini wa kau ula wende katikati wa nthi ya Ukraine nende kuituka kana Akenya aingi maya wabaya frontline deni wa kausu likana kana ende Akenya su most of them na maya ukitange mana yesi kutumia mabuti na ende methi ukitande andu mesene na mabuti mbewo methi aba frontline ende kikutuma Akenya ingi muno maona na utabia kana mundu Mudavadi nuko kwatwa kuthikwo ende kunena nisia kindu kiucha Akenya kwithi wa makisila ndeni wa farm simwe makakwata mauya kuya na end up kuwa meo kuunga likone sia Ukraine ithangune ya nana indi boma connect Sharon na indi nitisi Sharon otiano akuya ena miaka miongweli na thandatu ai student wa Rongo University na pia ai muito miei muonza penola nuke wa Sharon na Obado na indi kuituka kana lawyer wa Obado etwa Kioko Kilukumi sia kanaba ina direct evidence ila ekuona nyakana mundu Obado ni wa Sharon. Okay. Tuise nayo katuni kaithango ye opinion page number 12 kasoletwe mundu momwe ena bina mwingi pyu lakini akuetwe ne kamundu kamosu pyu na ende ka mundu ku kamosu sati su yake yandikitwe delegates na mundu okuetwe okelete moko aetie we are on track to address the woes of workers. Okay, egerangwa sia papo na ende kamundu kamukuete kiasia yes sir on your 6th term ende bobo ngiti yandikitwe shenzi sana. Wow. Ende asuni mama ovo ala manenga nitwe ndini wethangu ya The Standard. Ende museisa mwendwa mbitikilie nini okunikili wa mathangu bau na tondo nguyano usio induke manthia o mathangu aya ukeseisa we mwene nikenda umane kila kiende bande ya Kenya nitwa Caroline mwene wa Muteti ndatika mbuthu sukite ni thangi unengelelia vilingi wa mauvo ndukathi basa.